Eguri atiriri we ni uri wa betrayal ni uri wa betrayal ni murata wa hakuhi mundu wehokete ale toitaga bestie ni uri we ko character and development ekegikoro undu ucio weruo nginyaga gukira wendo mundu waneriturira ngoro yaku guo wathia gukamwira maundu maku personal na wari genuine we no we yani goka komete we no we genuine relationship we no wari genuine. I think undu ucio uturaga mundu uturaga mundu no gatuma mundu trust level yake thie 0.0009 akora mundu ucio da trustaga anybody anymore. Oko nduri wa betrayal my friend ndukana howe kana ndukanende gukabetrayal ni murata tondu ni ukaga very painful. Na ningi ungikorwo wi hau na niwe ni uri murata ungihurira thimu umukombe bia ona utanarikia kwarirwo kugaga guikirie value that friend. Agikorwo we ni uri murata ungimwira atiriri woi mwana itu njikaria na ciana ici tondu ti kwega nginya riria ngarugama value that friend. Thiko ici gutikoragwo genuine friend. I think thiko ici out of the 12 disciples aria Jesu ate Judas ni umwe thiko ici anga 11 ni Judas umwe no genuine. It is very hard, very hard no witikanie nani kusemana mundu genuine gotire koguo ngigacemania nake value those friend mamenyagirire ngoro cio tiga gwituaga ati we no muno na ni akegu value those friend. Na ni joni urakenda ndikiri smart umuthi nyuma saruni Tracy wig market kira wigi na magic makeup tamakona no wikwo wigi na wikwo makeup just in case wewe muini na no the video shoot ali go wikate ajuire no mahurire thimu kana korwo na event wititwo kiuhiki ki hau rali ure ongika ona no mahurire thimu kana wina uhiki we niwe muhiki no mahurire thimu ake maguthondekio na mathondeka mundu very fast agiye ni mafixaga mundu ndwara nona ni handu ngiuka wikwo maundu mothe. So thank you na Ngai wa mwaro murathi.